India Sawrkar hian zol nei sai khuma khilok na Thlen Dik Loh Hlau berni om takin Kaladan multimodal transit transport project chimko chhuah tur siam na mel lovana sain tanala a tuna hian man mu em boka zol nei sai khu man khochak Sawrkar hlir kan bel to ang ati po kha Thlen Dik Loh Hlau ni om farhanin look east policy ati thul act east policy ati re thul tin hei tuna po khochak nam kol an lo kalang alo ti po kha lo ma chon turin arin bua sai le mupa chicken snack anti tu ahum reng to mai ani hi zol nei sai khu ma kha adam laya azol thupuan te kha mi te oilo an nui sat em a le der to an ngai kha ania zoram hun tong tur le zoram omdan tur pathian nen atanga adon aziana azol nei bu exercise number 6 po kha an za puya a thu la zong nen khan phum vekro tin a than an phum tel dei ani kha anu pui fanau ti nge po khan azol thupuan te kha mi khiat tam an hlawani nima sila a khil lok na a hun lai oi lo lutuk an nui dur te kha voina hi chuan aron thleng dik chhota zat mai sia chung chu ke ni thang thar ten kan mit nge in kan huwa kan bengin kan lo kheta zel bok ani hi oi lo hlom viau thin ma sela alo thleng dik zat zel chu ni hi chu tiang bokin voin hian then khatin oi lo wel tiang ma se China hian min op don tlat apuang vek to khochak nam kol an lo kalanga kan ram leilung hi an ron thianang kan zoram hi reilo te an opang ati po hi thleng dik le nge don ani khochak nam kol ka ti hi China an ni ati awangin China khian min laron op nge don nima sel asoi ang hian a reilovang kan ram le nam ta na pathian in atir zol nei hian China in min op don ati chuan pathian in China khi aron tir mai don ani kan thu lo vet mai kan pathian hi athu ber kan lalpa i suange in hne na zol nei te karon tir don ani alo ti kal mai boxia chuwain ke ni chuan kan lalpa i suale aron tir zol nei te thu hi kan ring bur zel mai ni